Ibihe vyiza gukurikiye Fred Official muri aka kanya ngo n'ikaze mu makuru yacu tugiye kubagezaho aho nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Ndakize Fred nanone nkwibutsa nimutakora subscribe hano kuri Fred Official aho wayikora kugira ngo tuze tubana mu biganiro byacu tugenda tubagezaho buri munsi dore ingingo z'amakuru yacu tugiye kubagezaho muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikomeje gukomera aho umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za Congo ndetse n'abambari bazo naho muri Kivu y'Amajyepfo muri territoire ya Uvira imisozi miremire y'umurenge hakomeje kubera imigambi mibi igamije gusemba abo mu bwoko bw'abanyamurenge naho mu mahanga makuru araremeza ko perezida wa Ukraine yamaze gusimbuza umugaba mukuru w'igisirikare cy'iki gihugu aya n'ayandi makuru tubafitiye niyo tugiye kubagezaho muri aka kanya naho nge Ndakize Fred ukomeza mu dukurikirane. Reka amakuru yacu tuyahere muri Congo muri Kivu y'Amajyepfo muri territoire ya Uvira imisozi miremire y'umurenge muri groupement ya Kigoma chefferie y'Abapfurero muri localité ya Gitoga aho amakuru avuga ko haheruka kubera inama igamije kwica no kurimbura abanyamurenge iyi nkuru kuko itangwa na bamwe mu batuye bino bice bavuze ko yahuje mayimayi interahamwe n'abo mu mutwe w'inyeshamba za Gumino ndetse n'ingabo z'u Burundi zibarizwa muri ivyo bice bya Gitoga biravugwa kandi ko muri iyo nama abo barwanyi bemezanyije kurwanya twirwaneho ndetse na M23 ndetse ubasezeranya kandi gutanga umusada cyangwa se ubufasha mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ahari kubera intambara ihuza M23 ndetse na FARDC umwe mu baturage witwa Rukara Albert yabwiye ikinyamakuru ca MCN ko iriya nama yabaye mu ijoro ryo kuwa kane tariki ya 8 ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka inyuma y'uko kuri uwo wa kane haje andi makuru avuga ko ikirembwe muri territoire ya Fizi hari havuye interahamwe nyinshi bageze mu gace ka Kangovu muri localité ya Gitoga ari abasirikare b'abarundi bo mu mutwe wa Tafoki abariho bakambika iyi nkuru ikomeza ivuga ko interahamwe zavuye ikirembwe zigana mu misozi ya Uvira mu gihe zari zahamagawe n'ingabo za FARDC zo muri brigade ya 12 ikorera mu bice byo muri commune ya Minembwe hagana kuwa kabiri tariki ya 6 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka komanda secteur wa Uvira brigadier general Evariste yagiriye uruzinduko mu Minembwe muri urwo ruzinduko byavuzwe ko yamaze akoresha inama ingabo za FARDC n'abarundi muri uwo mutwe wa Tafoke nyuma y'iyo nama nibwo FDLR zo muri Rurenge na Kirembwe bategetswe kuja mu bice bya Rurambo hari n'amakuru avuga ko ingabo za FARDC zo muri territoire ya Fizi Mwenga ndetse na Uvira ko bafite imigambi yo kurwanya twirwaneho ni mu gihe bayishinja gukorana na M23 gusa hari andi makuru avuga ko FARDC batarabonera aya makuru ibimenyetso bifatika mu minsi ishize twirwaneho yashize itangazo hanze ishinja leta y'u Burundi na guverinoma ya Congo gucura umugambi wo kurimbura abanyekongo b'abanyamurenge gusa ntaco leta y'u Burundi n'iya Congo biregera bivuga kuri iri tangazo rya twirwaneho naho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru imirwano irakomeje hagati y'ingabo za Congo n'abambari bayo ndetse n'umutwe wa M23 gusa biravuga ko kuri uyu wa gatandatu hari habyukiye agahenge ariko nyuma yabwo ibitero bikaza gukomeza ku mpande zombi biravuga ko intambara ikomeje kubera mu gace ka Ishasha biravugwa ko intambara ikomeje kubera mu gace ka Shasha aka gace ka Ishasha kaba kazwi ko ari agace k'ingenzi kubera ko gahuza intara ya Sud Kivu ndetse n'intara ya Nord Kivu kugeza ubu Shasha ikugenzurwa n'umutwe wa M23 gusa ingabo za FARDC nazo ndetse n'abafatanyabikorwa bazo tibari kure na M23 mu bice bya groupement ya Kamuzoba ariho centre ya Sake barizwamo umutwe wa M23 ni ufite igice kinini yaciye groupement muri axe ya Kibumba Goma niho haramuka imirwano hagati y'impande zombi zihanganye nyuma y'uko kuwa kane ingabo za FARDC zaguye mu mutego wa M23 mu gihe bari bagabye ibitero mu bice bigenzurwa na M23 birangira imirwano ifasha umunsi wose mu bice buri muri groupement ya Burimba no mu tundi duce two muri territoire two muri groupement ya Kibumba imirwano yabaye ku wa kane yasize M23 yongeye kwigarurira ibindi bice by'ingenzi byo muri axe ya Kibumba Goma Karukarite ya Rwibiranga harimo ko yafashe agace ka Kanyamahoro aha ni mu ntera y'ibirometero 19 na Goma ahagana saa 2 n'igice z'ukuri wa gatandatu nibwo ingabo za FARDC zongeye kugaba ibitero mu baturage baturiye Kibumba mu isu no mu nkengero zaho aya makuru kandi yemejwe n'umuhuzabikorwa wa M23 Benjamin Bonimpa aho yavuze ko muri Kibumba Kanyamahoro mu isu
n'akamenyure ko ingabo za leta zabyutse zigaba ibitero bikomeye. Yakomeje agira ati CH4 ndetse na Sukhoi 25 n'ibibundwa bya BM ntabwo bidutera ubwoba na gato, gusa impande zombi zirarebana nabi umwanya uwo wose intambara ishobora kuba. Nguko uko byifashe mu mirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru. Intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Congo Bintou Keita yamaganye abakoze imyigaragambyo bibasira abakozi ba MONUSCO i Kinshasa. Imyigaragambyo yabaye ejo hashize tariki ya 10 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka ibereye mu murwa mukuru wa Congo i Kinshasa. Byavuzwe ko imyigaragambyo yakozwe n'abakongomani aho barimo bamagana intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo. Muri iyo myigaragambyo abakozi bibasiriye ibikorwa muri iyo myigaragambyo abayikoze bibasiriye ibikorwa bya MONUSCO ahari hose bikorera i Kinshasa, harimo ko batwitse imodokari zabo ndetse n'ibiro byabo biterwa amabuye. Abakongomani bashinja MONUSCO kudashyigikira ingabo za FARDC kurwanya umutwe wa M23. Kuri wa gatandatu tariki ya 10 y'ukwezi kwa kabiri, Wazalendo bahagaritse imodokari za MONUSCO ubwo bavaga mu gace kerekeza muri santere ya Sake. Iyi convoy ya MONUSCO ihagarikiwe muri quartier ya Mushutsa. Muri uko kuyihagarika, Wazalendo babwiye ingabo za MONUSCO ko bakoresha ubujanja atari ko mwebwe mukorana na M23. Intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Congo Bintou Keita akoresheje urubuga rwe rwa X yamaganye abakongomani bibasiriye abakozi ba MONUSCO batwika n'imodokari zabo. Yagize ati namaganye nivuye inyuma abakoze ibitero byibasiriye abakozi ba MONUSCO mu mujyi wa Kinshasa. Imodoka zacu zaratwitse, moto ndetse n'ibindi. Ibi mwakoze bituma MONUSCO ishyiramo imbaraga nke mu gufatanya na FARDC ndetse na Police Nationale kurwanya inyeshyamba. Iyi myigaragambyo yakozwe mu gihe ubuyobozi bwa MONUSCO bwaheruka kuvuga ko bugiye kurwanya M23 bwivuye inyuma y'uko umunyamabanga wungirije yari yakoranye ikiganiro na Perezida Felix Tshisekedi amusezeranya ko MONUSCO igiye gufatanya na FARDC ndetse na SADC kurwanya M23. Mu itangazo ryo kuri wa gatanu, umuvugizi wa M23 mu bya politike Laurence Kanyuka yashyize hanze yashinje MONUSCO gufatanya na FARDC, FDLR, SADC, Wazalendo kugaba ibitero byarimo byibasira abaturage bo muri Masisi. Umwaka ushize kandi abakongomani bo mu burasirazuba bwa Congo bakoze imyigaragambyo bamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ndetse basaba ko babavira ku butaka bakaja iwabo. Tubibutse ko MONUSCO imaze imyaka irenga 23 muri Congo. Ubutegetsi bwa Kinshasa mu kwezi kwa 9 umwaka ushize bwatangaje ko MONUSCO imaze igihe ku butaka bwa Congo ariko ko itabona umusaruro mwiza wabo. Muri ico gihe basabye ingabo za MONUSCO kubavira mu gihugu. Naho hanze ya Afurika muri Ukraine haravugwa guhindagura abasirikare mu buyobozi bw'ingabo z'ico gihugu. Perezida wa Ukraine yirukanye umugaba mukuru w'ico gihugu Valeri ahita amusimbuza undi vuba na bwangu. Ibi bije bikurikiye amakuru avuga ko hagati ya Perezida Zelensky ndetse na General Valeri harimo kutumvikana. Iyi akaba ari impinduka ibaye ikomeye ibayeho kuva mu gisirikare ca Ukraine kuva Uburusiya bwagaba igitero kuri iki gihugu mu kwezi kwa kabiri mu mwaka 2022. Aya niyo makuru twari twabateguriye. Wakoze gufata umwanya wawe ugakurikirana kino kiganiro. Imana ikomeze ibane namwe.